Жалал Абад облусунун Сызак районуна караштуу Бековат айлананын тургуну Эним Жумабаев Маратты бүгүнкү кирип келген өздүк майрамы 36 жашка толушу менен куттуктайбыз. Бакыт байлык башыңдан кетпей, эч жамандык ээрчибей жетпей, жараткан ишиңди оңдоп, жашооңдо тоскоолдуктар болбой, жарыгың жаны өчпөй, башыңдан бакыт кетпесин. Жаратканым сага берип ушул жашты аман кылсын, дагы да болсо алтын башты. Арыбай алың күчүң кут болсун бүгүнкү туган күнүң. Жараткандан бир өзүңө сурайбыз, узун өмүр, ден соолуктун көбүн беришин деп Максат байкесинин үй бүлөсү куттукташат. Şam çırağıbülümdü, bir atadan bir eneden töröldün. Ak sütüngdü bizge bergen atene, bize bugüp damanından övürmün. Astafo bir tuğanım, sensin bağım, bey bolsun dayım, ömür canım, bey bolsun dayım, ömür canım. Bir tuğanım darağımdın tamırı, tündügümden günde yağıp jarığı. Kayda barba, kanday ömür geçirbe, siler menen jürögümdün jarını. Askafo bir tuğanım, sensin bağım, bey bolsun dayım, ömür canım, bey bolsun dayım, ömür canım. Bakıt sepken baylık öңdü nuruңan, başka da jok merimine жылынам. Silerge dep saktap koygon tügöңüz, sүйüm var jürögümde oyugan. Askafo bir tuğanım, sensin bağım, bek bolsun dayım, ömür canım, bek bolsun dayım, ömür canım.